Anya laki din! Anya nga ita, pimanaw man ang tikatulong tayo. Gapo iti kinauyong mo, bakit? Ano sa mong tiagunay dito balay? Anya nga rod? Tapno ibagakan ka. Saan ko pinapanaw ni Lisa katulong tayo? Iso tinagdesisyon na pumanaw. Nalawag ka din, Rolly? Kasanumat nga min, nagado ti ipapaaramid mo kan kwa na. Awanan ti ina na jet tao. Agpudno ka man kanyak, Rolly. Adda ka di relasyon nyo, iti katulong tayo, ha? Apay akasla nasaktan ka una, iti pimanaw ni Lisa. Anya kalakit din na ya bakit? Kumkumpormi man ti mapampanunot mon. Ala, Huston, di ka nagpalawag. Bayam, agsapolak to iti baro akatulong tayo. Rumbang lang tane, naurnong manen ti lalabaan. Anya ti masapol mo, miss? Nadamag ko ngagsapsapol kayo kano ti katulong, Ma'am Fatima. Agaplayak ko, ma'am. Wungayam, ruina, tinagan ko, ma'am. Adda ka di kan ti impaalak a requirements? Ti police clearance? Si kaki di mo, ma'am. Agro-propa ak kadingag tatakaw. Kayat ko lang ti makasigurado, tanarigatan. Atoy, ma'am. Kompleto dayta, ma'am. Aha. Kabaalam ka di ti trabaho di ti balay? Kas makitam, nalawa ti dalusan. Ay, ma'am. No siyak ti alaan nyo ababaunan yo. Di kayong tupulos agbabawi, ma'am. Sakbay nga alaan ka. Ada kayat ko asaludsoden kan ka. Apay akayat mo ti agtrabaho kas katulong, Rowena. Kapilitan ata kasapulak iti kwarta. Kasapulan nyo mo ti babaunan. Anya? Nagdagat-madgante ka barbaro ababaunan tayo, Fatima, bakit? Di ka agsao iti kasta. Taawan pa'y ti may sa abulan na nagtrabaho dito eh. Anya nga'y ti amo tayo. Ang mga napamarang nalaang, Rolly. Anya kalaki tinaya bakit? Negatibo mo't ngamin ti pampanunutem. Narigat mo't ano ibagak ang nagagat? Kadyak pa'y amo ti husto nga ugali na. Ala, wanin. Di ka nagpalawag pa'y. Kita amlaeng, tadi mo ko maistriktuan ti kabarbaro akatulong tayo. Tapno saan nga agikat. Wan, amo kunday ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Day, si kagayam ti baro akatulong da, Ma'am Fatima. Wan, ruina, tinagang ko. Si Kangay. Ay, siyak ni Anday. Siyak ti driver da. Kasta ka, day? Ay, wan. Agan anad ka ata, istrikto ni Ma'am Fatima. Aya. Wan, nauyong pa'y kanaw, iso pimanaw ni Lisa. Ti sigod na babaunin da. Kasta. Day talaan, ti isong batmaw. Di ka mabutang, ta istrikto gayam ti amaw. Apay kumangagbuto nga ngay. No nauyong ni Madam Fatima, nauyong nga mo't Itian niya kumaga po, ngagpaaba ka kingkwana, ande. Ay, nagturod kamot gaya man niya. Rowena! Rowena! Apay ka day, Ma'am Fatima. Itay pa'y apokpukawan ka? Ngam nakabaybayag ka? Ala, pasensya kayon, ma'am. Nakaturoga ngamin itay. Sino tinangibaga ang mabalin mo ti maturog, ha? 30 minutes laeng mo't, ma'am. Saan ka di nga, dati 30 minutes break time ka? Anya nga minti paramid mo kanya, ma'am. Inkasibugan dagiti masetas ko. Nagtudo mo itay, ma'am. Sigurado, sibuganan dagi jay. Sino ti boss, ha? Sika, ma'am. No kasta nga rod, aramidam dagiti ipapaarami ko kan ka. Jak kayat amakit-kita ka na kailad lang dita. Sibuga dagiti masitas yaw. Ngumno dati matay ga po iti sobra asibog. Di kaya gungungot ma'am. Oh, at iti Diyos mo, Mari Fatima. Agyaman ako unay, Mari Helen. Anya ti gagaram, Mare. Api ngay may ka dito'y balay? Umayak lang agtambay, Mari. Ay, sumagsakit nga minti ulok, iti kabarbaro ang babaunan mi. Anya? Pilos sa pula unay. Imbaon ko lang ang agsibog. Nagadukit din ti bagbagana. Anya lakit din ayam, Mari Fatima. Nakatumpong kamot iti mang kontrakan ka, Mare. Nasaanak lang nga nakapagtapalitay. Ang mga no kinabil kundi di Arwela. Ay na, day tatilikli ka, Mare. Ang mga no si kantukit diti ireklamo na. Rowena! Rowena! Anya day jay, ma'am. Itimplaan nak iti kape.
Anya a klase ti kape ti kaya yu, ma'am? Uray anya ditan. With or without milk, ma'am? Uray anya ditan kunak. Nagadukit din asal sa lutsodom aya. Ingkakit din mang timpla. Makakapkapi akon. Adtuyang timpa-timpla makape, Ma'am Fatima. Apay akastoy ti kolor na, Rowena? Apay ka day, ma'am? Kinargaam ka di day ti gatas kuno saan? Saan, ma'am? Anya? Ti ko nayo itay nagdamagak ure anya akape, Ma'am Fatima. Sa ita, agreklamo kayo akasta. Di nagsungbatan akasta si ka, Rowena. I'm just telling the truth, ma'am. Nothing but the truth, Ma'am Fatima. Diyak amukan ka. Di ta ka man langan. Ay, subli ka dito, Ma'am Fatima. Joke ko lang magdayjay. Apay akasta tila nga manakaw. Asino ti kaapam? Ay, masuro na ka ni Rowena, tatang. Ti barbaro akatulong tayo. Apay, anyat inaramid na kan ka. Piloso pula unay. Anya kalaki din anak ko. Day talaga yam. Amangan mat, no joke na laang. Sineryoso mat. Saan a joke day jay, tatang? Awan ti mapabasol mo. Tas ika mo tinagpili iti katulong tayo, anak ko. Ay na, no sa anak lang agpampanunot, impungot kon day jay a babae. Ay, saan anak ko? Di mo aramidin ti kasta. Darigatan, amangan no sika, ti ireklamo da. Pangipanam ka dagita ules, Fatima, bakit? Ipalabak ka ni Rowena. Kat no kay lablabalaang dagita, di napalabas sa lawas. Anya kumaita, no kayat kumanan nga ipalaba? Sana bali taso swelduan tamat. Anya kalakit din aya, bakit? Pagpupuduta man ang tibabaw nan tayo. Di kan makibiyang, no di mo kayat asikati apa Crony. Ikaklang iti eleksyon day jay Rowena. Una yan na ya, bakit? Di ka kumanauyong kadagiti katulong tayo. Tapno saan da nga gikat? Kas iti kinunak itayan, at dakarbangan ta amang ibaon kan kuana, taso swelduan tamat. Wana ngam kita kuma, tadi mo sobra anti mangibaon kadakwada. Tao damat amabannog. Ma'am? Adda ka di reklamom? Akwa, ma'am. Saan ka day? Akalablaba laang dagita a kurtina kinulos, idi napalabas alawas, ma'am? Kayat ko nga ulit manan alabaan. Ni Madam Mag. Aging ka di ita, napudot ti ulo yu kanya. Jok ko laang mo, dya imbagak idi na minsan nga aldaw, ma'am. Awan bibiyang ko. Basta ti kayat ko. Labaam dagitoy, kan punasang matlaang dagiti tawa, kalpasan ti panaglabam. Nawatam? Sige, ma'am. Aramidot to dagita damdama. Rombang laan. Jakmat din masarakat ti cellphone ko. Sa dinongay nga tan tinangikak. Awan mat dito'y salas. Rowena! Ada dito'y kusina, Ma'am Fatima. Luto ak iti pangaldawan tayaw. Anya ti masapul mo, ma'am? Nakitam ka di ti cellphone ko? Sa dino nga min tinangikargaam maya, ma'am. Anya kalaki din aya. Agsal sa lutsudak no ammom tinangikargaak. Ay win anya. Ala, pasensyakan ma'am. Diya laeng ammo no sa dino ti ayanday ta cellphone. Sa maysa, saan ko trabaho ti agbiro kiti mapukpukaw a cellphone, ma'am. Agdalos, agluto ken aglabalaeng ti trabaho ditoy, ma'am. Dinak pilosopuan si Rowena. Ibagbaga laeng matipudno, ma'am. Kayat mo tapapanawon ka? Adaking ka, ma'am. Saan abalay, ta saan laeng asyak ti maawanan no bilang laeng, ma'am. Ay na, Rowena! Iso ka di dayjay ti katulong nyo, Mare Fatima. Wan, iso, Mari Helen. Kasla nagagat matgayam, Mare. Wana, tapapanawag no saan nga gagat. Istrikto ka matunay kadagiti babao naman niya, Mare Fatima. Kasapulan tapno sana masayang ti may itid kan kwa na asweldo na. Bilibak iti day ta Rowena, Mare. Ta iti amin na nagbali na katulong nyo. Isula ang tinakaanos iti ugali, Mare. Pudnot ako nam, 5 abulan na. Makitam day ta. Iso nga aywanam dagiti katulong akas kin ni Rowena.
Tano saan? Siya kun ti mangalakan kwa na, Maray. Ay, no amom laang Mari Helen. Ay na, piluso po day jay Arwena. Nangag ko, ti panagsarita yo kini Kumarim Helen itay. Bakit? Anya ti nakakatawa, Rolly. Ay na, nakatumpong kamot lang iti mangkontraken ka. Anyat kayat mo asawan? Nauyong ka ngamin kadag iti sigod a katulong tayo. Anya nga ita, nakatumpong kamot iti pilosopo a babaunen amang kontraken ka. Hay, sumardeng ka man ha? Isugaman na pudot ti ulom iti babaunen tayo. Takanayon da ka a pilosopuen. Di ka di sumardeng, Rolly? Agnagam kamat siguro itan, bakit? Apay ko ma, katawan matdakas nga inaramid ko. Dahil ta kinauyong mo. No di mo kayat a pilosopuen da kadag iti babaunen tayo, agbalbaliw kan. Ah, Rowena, at iti sweldom para itaabulan. Ay nagyaman nak amang patima, damo lang ti pawit ko ni ti pamilya. Sana masapol nga agyaman ka, ta nagtrabaho ka mat. Adaman ti madlaw ko king kaitamang patima. Anya day ta, Rowena? Nakaisem kayon ang makisarsarita kanya, ma'am. Saan akas iday nakamisuot kayo? Ah, si kakit di mat, Rowena? Ad-adda puminpintas ka no kasta nga umisisem ka, ma'am. Bulaan nakmanan. Saan ka nga bulbulaan, ma'am? Ipagbaga lang tipod no. Nakitam ka di? No sa dino tinapanan, di babaunan tayo, tatang? Di ka di Rowena, anak ko. Wan, isulaang matibabaunan tayo, anak bati. Itamang paya sa ludsudam no sa dino ti ayan na. Nairwamak nga minan, at unggal mariingak iti agsapak, at adan ni Rowena diti kusina. Napan nagpalingkay ni Rowena. Sana na nagpakadakan ka, tadi na kaya't amasingat ipan naturog mo, anak ko. Ah, kastagayam, tatang. Madlaw ko aklos kayon, iti babaunan tayo, anak ko. Una, taiso ti maiparbeng. Narigat mo't nakinkinontra kami, akanayon. No kasta, saan na kan apil pilosopuan? Sipod idin, saan akon nga istrikto kan kwa na, tatang. Kan saan nakmat den apil pilosopuan. No kasta nga ada sa ludsudak, nasaya at isungbat na. Oy, Rowena, anta ka maggayaman. Pasensya kayo no itaaklaing anak kaawid. Pila nga minidya paradaan, ma'am. Nagpila akpay ti manunga oras. Kinasaritam ko mga amin ti driver tayo Ta nagpaitulod ka kankwana. Nakababain mo't ma'am. Anya ko mga iti nakababain ijay. Inton sumarunong agpalingke ka. Kasaritam ni Andi, ta itulod na ka ijay ili. Uun ma'am, agyaman ak unay. Mala, umay ka pa'y agmerienda, Rowena. Saanin ma'am? Da kayo latan. Anya kalakit din aya. Umay kakit din. Amok matlaang amabisin ka. Sige man laengan, ma'am. Agmerienda akong tapno awan tim ako nam kanyak. Anya lahaki din. Kasta tratwon tayaw anasayaat dagiti katulong tayaw. Tapno respetwon da tayo umay. Mala papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan, tinauyong ngamaw, ken pilosopaw, ababaunay. Dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, anang tarabay.